namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm Tita Carola Ishav the Gupta. Na mhaka leswi ni yi vonaka hi yena. And then I think I'm going to tell about a short video about Papa Rulani. Yeah, so leswi ni xi endlaka guys mi kuma ku na tsala topic to hambanahambana mi kuma ku tin'wana ku a ni ta tlhela ni ti vuyela hikuva ni sweswi swo ku a ni under pressure ya nchumu no tsala ni ku a ni ta tlhela ni yi vuyela topic yo karhi swi ya hi ku ni vona ku va kha ku trenda ngopfu yini nkarhi walowo. So topic leyi a ku ri khale ni yi tsarile ku ni ta tlhela ni yi vuyela because hey leswi nga ni hlawula hey swi ni hlamarisini nyama. Yeah, so ku na video leyi a yi postini ne ta hi kha hi pfula sweswi kha hi review of course. Okay, as you have seen. Yeah, as you can see, the first thing which I've noticed there is R1 on stage. Which means say obviously say like famba line yo Ben president of course you va aka perform R1 mayikona mhaka leyi mara loko so nghena as an intro la swi kombe crowd yi va yi tsakini swinene sweswi nga kha swi vula swin'wana hi hlavuko hey na ku se swi loko i ta na power yin'wana manjeni. Okay, a hi twana va swi vona ku hi hlawu vhele a kha a performa la like crowd yi swi komba a yi tsakeni swinene hi yena. So hi kha hi continue ya swi ni hlamusela ku xi chika la hlavu hi fike njhani la ni ku i hlavu lexi guys hlavu hi vana swi ni hlamarisini nyama ni ku i hlavu lexi ku endlekaku leswi as you can see vana va kha va tsutsumela ku ya khawula hlavu a mi tiku mantwa and the R1 on stage like I need you to understand that hlavu as you can see la crowd yi kha yi n'wi tshinelela vana va tikuma va tsakini va lava va kha va ri kwala i mix channel na swihlangi kwala na lavakulu. Yeah, I can see that it's a mix as you can see la ma yi vona mos maka na ku vhele target market ya yena i vanhu lava ntsanana swa twisiseka vhele that's his target market. Yeah, so laha henhla of course i tlha fika ku sera bolo xi na ximurhani ni vhela ni ku hey njhe hlavu a mi yo tsongoleriwa na pheze ma yi nga na yo n'wi tsongolela yini ku ka hlavu tli na wena nghena mani i ta va na power swi ni hlamarisini nyana. And se swi tikombi na ku hlavu ta hamba performa R1 guys because ku na performance yin'wana ni nga yi vona le ka birthday celebration ya Psycho nakona hlavu a ya R1 like his goal kahle ku va a hetela se a performa R1 ngopfu. Yes kun'wana hi nga n'wi vona there na vancini mara yi le ku pusheni ku a va R1 so nakona la a ye R1 ma ku vona mhaka a ni tiku hi nga yi sungula ku ni video leyi. Yeah, so nakona la ni fike ni notice ku hlavu a ye R1 of course. Swi ni hlamarisini nyana ku hlavu se swi loko se xi ba xi ri one performance ta kona muzi hi vona if crowd ya responda or kanjhani hi loyi a yimisini mavoko hi vona ya crowd swi tikombe yi kha yi responda and I've checked the videos swi tikombe na ku crowd a yi kha yi cooperate se ni fika ni ku hlavu yi fike njhani la manjeni as I've heard crowd a yi ri ku yimbeleleni kokwani ma swa ku swi hlupha na network lama kuma ku network ya khati ya video ya munhu loyi a kha yi na la se swi endla ku sound yi nga twali kahle mara crowd a yi ri ku yimbeleni swi komba yi kha yi responda ka hlavu guys i hlavu R1 on stage. So n'wana va nga vula ku mara ka most tracks ku va kha ku dominate Ben Mayenga on those tracks well yes i ntiyiso walowo mara the bottom line ku va ku ri ti-track ta yena ta ku yini yena over more of a producer obviously hlavu mara ku va ku ri ti-track ta yena as long ku va ku ri ti-track ta yena wa performa hi tona ku ti-track ta yena lava nga ku i ti-features ma yi vona mhaka leyi. Yeah, so ku na lava va nge ti hlava a nga tshama va na hit before guys hlava xi na hit before va tirhisana ngopfu na Ben Mayenga like in terms of ku yimbelela ku na track leyo swa le byaleni swi endla kwale swi hela kwale that track a ku ri hit unfortunately minkarhi liya loko yi huma ni a hi nga se swi landzela swo streama ka ti-YouTube
ku swi tolovela nyana ku vulavula ntiyiso ma yi vona mhaka leyi. Hence ti-streams fa ti ri low online a hi nga se tolovela. Hi yo hiti ya hlavu leyi a nga yi ba before va yimberisana swin'we na president Mayengani. This one yo hiti ya kona leyo. Va teki hlava. Twa crowd. Guys, Damien xi fikile hi ngome swi tiva ku mina as Master Tim hi ni report leswi ni swi vonaka Damien se xi fikile na crowd ya mina leswi ni swi vonisaka swi komba na presence a na yona stage presence na xona misa lowu so swi tikomba se a ri ku zameni ku va kha a landzela tilayini to president Mayengani mina ni ngo n'wi blame because ti-big artist to hlaya hi vona va kha va endla swona vo Benny Mayengani tani sweswi hi swi tivaka like ti-artist letikulukumba ra ka Gaza hi leswi hi vona va kha va endla swona vo Hosi Ngoma na vona ha swona ku se va swi joyinini Hosi Ngoma va nga endli swona mara ivi ya swi joyina na yena wa swi joyina there and there ma a nga endlisi swona before so leswiya why swi endliwa it's because se munhu i ti vona se a ri a brand like I wanna crowd se yo la ku n'wi vona like a yazi ya la swa ti-performance or anything of course mina na different perspective in terms of that nkoku loko se munhu a ri brand ni tandla yini me of course mina personally I don't support it mara swi ti komba crowd ya masiku lama yi va yi kha yi tsakela swona because ha swi vona ku va kha ku ya president Mayengani guys ku va ku tele ku xwa loko ze ku ta Benny Mayengani ku va ku tele hi leswo yeah and then of course hi tlhela hi ya ka paparilani ku na video leyi ni yi endlini yaleyo mi nga mi swi vonini mara a ya ha ri kona ka channel ya video leyi yi ve against the policies ta YouTube okay a na ha ringeta swin'wana la yeah that's why ni heteleni va ni yi removini because a yi vanga an issue la ka channel la hi ku va na mhaka leyiwa hi yo problem leyi nga fika yi va kona so kahle YouTube na Facebook swa hambana vona va ri sexual content dang liya mara loko hi ta cheka Facebook ya ha ri kona so ti-rules ta le ka YouTube na le ka Facebook ta hambana so hi ku va mina ni yi vona yi nga remove like yi nga na issue hala ka Facebook a ni twina ku ni le ka YouTube yi nge vi na issue because it's the same content. Ni zameni ku va ni va kombisa mina ku why ni ku that content a yi wrong mara vona va ri wrong that's why video leyi ni yi deletini sorry for that n'wina a ma hi enjoya hikuva na va tsakisa hi ti-content to fana hi leswo